dulu 26, 25 macam tu before operation, tapi sekarang sudah maintain 5, 6 macam tu lah. Saya guna Alora untuk lancarkan darah saya sebab saya baru lepas operation. So saya punya belakang ni ada wound luka besar ni dengan dalam macam ni lah. So saya pakai Alora, darah pun lancar, lepas tu functional food pun semua saya makan. So dia punya wound tu cepat heal. Doktor pun cakap sangat wow lah sebab wound tu faster recovery dan sepatutnya. Dan sugar saya pun bila makan Zencoso semua memang lower. Dulu 26, 25 macam tu before operation, tapi sekarang sudah maintain 5, 6 macam tu lah. Operation carbuncle. So dia dulu start bisul. So ada bisul dan dia membesar because ada sugar problem. So antibiotik pun tak boleh ubat. So dia kena potong lah, buang dia punya tisu rosak, and then dia biar open wound, dan dia kena grow tisu baru, isi baru kena grow sendiri. Nak tanya, Encik ada penyakit kronik ke? I ada kencing manis since umur I 24 macam tu. So dah berapa lama you kencing manis? 24 sekarang? Sekarang I 33. So nearly 10 years, 9 years, 10 years. So you sekarang makan BE punya produk berapa lama nampak kesannya? I betul-betul start pakai sebenarnya after BHS baru-baru ni. Baru-baru ni? Baru saja. Sebab I operation hari tu early in the month lah. Okay. Early in the month, so I lepas. Dulu I sudah tahu. My parents pun memang buat BE, tapi I sebelum ni tak percaya lah kan. Macam malas lah, I sihat muda kan. Tapi bila dah operation, and then ada luka besar, so I try lah, and try memang bagus. Zencoso bola, how many biji you makan per day? I makan mula-mula when I was at hospital, 8 pagi, 8 before breakfast, before lunch, then 8 before dinner. And then now lunch, not usually lah, but sometimes I skip because outside working all. So before I go out, breakfast, I makan 8 or 10. Sometimes I don't count lah, just Yeah. and then malam when I get back home before dinner, I makan. Shiruto leh? Shiruto kamu makan berapa? Shiruto when I was at the operation hospital tu 2 pagi, 2 ni, and then 2 malam. Now it's just 2 pagi, 2 malam. Zencoso also lah. Zencoso now. Zencoso just pagi and malam. I see.